patungnya gebasmi mandum gedatangkan ajaran Islam patung yang gunakan leher tuh 60 bohnya gepetubiat le nabi gepok getut mandum nyan kuh nyan dasar punca urang nyan semah patung sawah punca dasar Amru bin Luhoy palotat kehidupan wate masa jahiliyah mim tua urang inang urang agam nyo udip lagi udip binatang tetapi awak jahiliyahnya na yang perkara-perkara yang memang jit takalon na yang god handbrok mandu na yang bro Imam Al-Bukhari nebayang di dalam kitab beliau urang jahiliyah cara menikah manteng napet macam hai urang jahiliyah cara menikah urang jahiliyah napet macam cara menikah nanti nyo belum pegah bahwa urang inang jamun kan wate-wate masa jahiliyah hanayu muri inang mi mutua peut boh model cara menikah urang inang jahiliyah toh peut boh model tungku yang pertama menikah lagi tanyo menikah me wali me saksi me jelamai tanyo kan menan nya menan cara menikah ino me wali me saksi me jelamai nya yang pertama. Yang kedua cara menikah awak jahiliyah dengan cara sidro linto ikun bak perumoh mesura si A na perumoh ikun bak perumoh wate perumoh nyan katruk lam masa suci kon lam masa he pu ikun hai perumoh long bedoh gata ino jak bak urang agam je truk kedeh ngau agam nyan menyetekedi gata kapasti hamil ngauragamnyan bedah wo kenau nyan cara menikah urang jahiliyah yang kedua itayo itatim oroyo lagi yan na perumoh keun bak perumoh hai jak ba uragam je ngauragam je dua ngauragam je menyetekedi ka hamil ngauragamnyan bedah wo kenau ibuh nan le awak jahiliyah pernikahannya istibda'nyan memberi sesuatu yang berharga yang naba urang inang kepada urang agam yang lain pakena ideologinya mbak awak jahiliyah karena dalam pikiran awak jahiliyah menyemenan berefek anu jit kecarong hai karubah hai udah leh kepada urang agam yang lain pakena ideologinya mbak awak klik aja napa pikiran awak jahiliyah menyemenan jadi lakodrona yuwajak ba agam lain yu ngagam lain yu dua ngagam lain wateka hamil wo ba lakodro tatem de oroyo lagi han tatem tetapi na ba kita oroyo lagi na yang kana lako mita inong lain bu perumoh gop ci yang kana lako mita lako lain belako gop yang kana perumoh mita perumoh lain bu perumoh gop ji leh pakon galak ke perumoh gop nyo ka maju tengah ngetren cok-cok inang gop maka boleh hun nyo watene ja badawah nu tanda inang ro nang cek tomprot be gado andun de mi tua urang yang kana lako mita wi nang lain bu perumoh gop urang yang kana perumoh mita lako lain belako gop awat tega yang promogop cilaga ajuwa mentag pai ajuwa mentag awat tega yang lakogop pai ajuwa mentag pakamenan katanya nya tengah maju datat kan ipegah le lakawanan de tang yang beuri nang dron mun dato tan be anam dato be liang ngabaje dah seter ti uraw menya perle uri nang belaga aduan mutua an modal benar menyana modal anu asea mukurap laga menyahana modal mia anggora itu mia mukurap nepatehan ai menyana peng dempe laga nyolo pegah badro anu mia itu aba urang kaya mia laga
mi angora wate dua ba urang kaya yan bule got tuh benana waji ปื้อนhanjet pajo hungkot ini paleh nyan pi hanjet pajo hungkot sidna makanan roy 2 minggu 3 me bak salon semana sugot bule cid laga teroy ibu dah urang kaya di hadiah mi nyan ku urang gatin peutlah huro mukurap mi angora nyan puawap ya puawap peng wap peng be pegah urinang hanalaga urinang ci hanalaga laga urinang ngon solek menyeka ge solek oh ma metri barang maka menyeperle inang betari inang bebereh maka be yo bak sud modal watela ke secin secara blawa secin secara ilake untuk putra mesti hanjit tak iklan ni no mesti ilake brand pulan mesti benar brandnya walau orang kan tengah bermasalah dunia per scan-scaran per skin care orang yang tengah bermasalah hidron hantu pu ya agam dunia per skin-scaran per dunia per skin carean lagi bermasalah dengan adanya dokter detektif tengah masalah horoyo yang long nak pegah putra le menyona alat lagak keroy anu athei 2 ba urang kaya hi anu kameng i 2 ba urang gatin hi anu athei am kurap nyana peng bang lagak keroy wate la kerek sona blo rek sona wate la ke baje abaya jo nyokan bang na blo saboh baje abaya kelong ata laidang nyamun ka thu ile ye di Mekawin 2002 ilake baje 2022 2020 peut ilake baje yo thuk atalai dang 2002 pajan lagot urina man na chit urina mero na chi su baje da setur kana yang etno baje nya dum ho we baje nyam da got that ja usigli ngan baje nyan ja ucali ngan baje nyan ya blong ku masin ngan baje nyan magun ngan baje nyan lap thamalado ba baje ngan baje nyan lawo trati ngan baje nyan peh japli ngan baje nyan jro hungkut ngan baje nyan man du etno wa su baje we ta kau nyan longli ku nya hanaru su lu dalam mote gugai honda mi tume bapot ku no mandum pagi nya pagi mi tume bapot ku no mandum hai nya pagi yo awate musila ada sitor kana kuno ada muka mandu ho tanu ja ya Allah rata jalan ni foto reung trap trip foto reung maka hai be no so be ngai ke cukup luar kon pete pak kecil hau ka le likot long dua apa yo mulai tingah be nale rakyat yang wen ngan baje ada sitor be nale baje yan lagi-lagi baje urun ron butrok waki kana bek murah tengok udip begot Cina model urina yang murah Cina entah murah entah murah kiban murah kon yang gukun murah iya yuk mo rumah hanagli buat chop un ubong tiri nyan murah huru sekat igol hekre ego je cemti polpen 16 kre mesti kre dan je tumuli nyan murah hurung na man urang inang yang tro tingkanyan nah kan urinang dilangin ide ino gagal mandu na yang wate tro tajak ba molot kan wate leh kiban go kulah bu ide pokok ji harap rata bu nau tahu fikir je, waktu tarik panjang ajo, yang panjang ajo. Waktu tanuk pajuh bu kan mencaruh lampung ilih tak kuat tu. Nah, terus tinggalnya. Jadi orangnya tanuk pegah putra le, karena yang lagi but jahiliyah jamun. Na but yang lagi jahiliyah jamun. Kon hana, na tadro galak kata gob, na lakodro galak gob, na perumohdro galak ke perumoh gob. Lihatnya noronyo gara-gara lagi ya urinang han galak le kelakodro laki apa sah nyo yang paling palolom laki apa sah pe ba kanto long upasah gede ganyan pakon hana galak kule manjamun galak nah ko
wate kalau menikah jamun nyakan ngat nyan han rata kampung nuwit bunga ngat nyan rata dukun ni jak ni apa kena ngat nyan pakon wate kali hanyan kahana galak le budoh ya pe bakan tu ya pasah bemate mak tu bemate ya tu hansah pasah pen mi kepu ingat begot begah piu empat piu rino ko tiga tahun hai lakoi tanyo hana galak tu le ta pasah donya akhirat hansah pasah oronyo na urang mi mutua ado yang berbahagia ibu dah lakoi ya malaya gubedah kanya gem kawele kampung nah lagi nah gepe bakan tong tu pasah gubedah gem kawele lain padahal ganyan manteng lakan nikah gop hansah pasah oronyo gara-gara HP terjadi pasah kopjai urang gara-gara HP karula rumah tangga nyan hansah pasah buntupu lako bos sapai ube na wahai nyan be bos sapai ube akilumo bos sapai iya pasah leuri nang gara-gara hanai po napakah menye golom ilapor ba kadhi goloi lapor ba hakim golom guthok pale le hakim hansah pasah pegah le ba kadhi tro ba hakim guyua mita nafakah le kadhi ba lako untuk uri nang hansah pasah mana pegah kiban be ta pasah tungku lako hanai wa koncarat hanai wa bube igdi man tungku napakah lahe napakah batin pu napakah hasam ijih napakah na dua nyulum pegah baron na nafakah lahe na nafakah batin nafakah lahe to nafakah batin nyambung po nampung kibam po nafkah lahir toh nafkah batin hai pun ke mumpung ulom maksud jih meno maksud long nak pegah meno mi mentua nafkah batin hanai bi lelakau hana berhak talake le kita yang hana berhak bang pue bang gede long nyan hanje te apa sah lakau hanai bi nafkah batin pakon karena nafkah batin nanti de jadi miakai jo miakai lake nafkah lahir to nanti pota bang peng hanan nabi urang agam ngon urang inang menyahana gebi nafkah jet kutang ngatayan ben bege giban jet kutang kecuali ka tapat magun tapat ya ublang kadem peur dua nyom yang mekleh je kutang mesti si uroi mong 10 ribe ya hak ganyan payah jo ke inang hana gebi mong 10 ribe pe jet kutang maka menya hana ibi ya talahe lakai menya hana ibi ya tabaten pusengap draw mabgah kamori nang kon marana yang marana ro pai apiki kamu agam kon marana ci nyan yang pertama yang kedua yang kelhe cara menikah awak jahiliyah yang kelhe ibu dah si kurang draw ragam atau 8 yang inti ji ibu dah saboh kelompok uragam hana truk 10 draw ijak bak si draw rinang nyan ke bak rinang nyan aju ya dua inan man si kurang wate kalih di dua ngori nang nyan pue yang ipegot iman si kurang ibu dah urang agam nyan diwau wate katruk masa melahirkan uri nang nyan ibu dah sinang nyan dihoi man dumur agam yang pernah jak bauri nang nyan mesti si kurang dro man si kurang yehoi wate yehoi pudua ikun hai kon awak dro yang jak mo ino jamun itayo bak si kurang raw nyan hai nyo nek miet dum bumpom nyo kon kisah berasi dak pegah bek buco ko doi tik bak nek miet itayang le sinang nyan bak uragam yang saboh kumpulan monokon pu si kurang pu 8 yang penting kon si pleu kon drone yang mo uai no jamun nyo drone yang tak teung nyo jauh man si kurang nyo urang drone yang pegleh luang nyo urang drone yang tabu bije nyo katruk masa aku muko hei pegah ibu dua juan yang itu nyan pat ane
Itunya aju le si drauri nang si pulan ke ayah anak nyawa hanapat pula mesin na urang lapan itunya aju si pulan ke ayah anak nyawa maka bedah urang yang 7 drawa yang si drawanyan jit ke ayah anak nyawa sedih pehan sedih uri nang bak masa jahiliyah sedih nyan pak tulis lam sahih Bukhari Imam Bukhari pegah mana uronyo lagi kan nah royong lagi kan ikun putra kumpul kebu depa kumpul kebu mesapat lagi ke bua musapat inang ngagam maju musapat aju inan lam saboh tempat inang ngagam masalah anu untuk homi gede nyan adalah pekatun jahiliyah pekatun yang hanago yang kepet cara menikah awak jahiliyah cara mengkawin awak jahiliyah ibu dah si drauri nang ibu dua bendera ke rumah bendera kuning pe bendera merah ibu dua ke rumah nyan rumah uri nang yang na bendera nyan jet tamang soso ragam yang galak hana batai mesti tamang si pulan jit tamang si pulen jit selama manteng na bendera bak pintu rumah jet tamang untuk jak dua jak ngan sinong nyan watai petam ipinah benderanya maka hanjit tamang li trok si kurang beleun lahe anu daripada uri nongyan dihoi si dro pramal watai hoi pramal itanyang bak pramal wahai pramal long anu nyo cukup jaya hai maka cina kalon si gole dro anu sawai yang cocok ke ayah anak nyet nyawa ingin le pramal bawa tenyan ingin si A berarti si A jit ke ayah anemianya orangnya na lagi kan nah pat lagi kan mi mentua orang inang yang gepoblaw draw ke uragam nyaikun orangnya LT atau di pahaluh bahasa bacutu kupu malam ipaluh bahasa bacutu ani nyan buat jahiliyah mandumnya lon nyan buat jahiliyah mandum maka orangnya hana beda dengan pekatian yang dipubut lewat masa jahiliyah hawai maka beda pubut lagi tanya mi mentua yang berbahagia wateka gebangkit Rasulullah kena udunya gebedah Rasulullah gahapus ubena cara pernikahan jahiliyah mandum cara pernikahan jahiliyah gepegadoh le Nabi getinggai saboh cara putra cara nyanku lagi yang na bak getanyo oronyo toh yang na bak getanyo wate galak kurinang me wali me saksi me jilame baru jit puawa urinangnya jamun hana ya maka itanyo yang darah-darah kan menyawai tajak-jak nyawa jahiliyah saya kau ro minggu kamu kuku ngagam nyawa jahiliyah saya kau uro jak main yang kai likut agama ju nyawa jahiliyah lah katanya umat Nabi mentang sayang oleh Allah Taala ke katanya niakan umat Nabi Muhammad kapalau sebab Allah Ta'ala sayang tat ke umat Nabi Muhammad sehingga na padum-padum boh perkara yang beda umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi awai menya umat Nabi awai menya dipubut maksiat nyan watai bedah bengah mutulih dosa bak pintu rumah mutulih dosa bak pintu rumah mesin na cua takop mutulih bak pintu rumah cuma cua na cok boh limenggop mutulih bak pintu rumah cok boh limenggop na yauman awai watai pubut dosa mutulih dosa bak jarau na yauman awai watai pubut dosa mutulih dosa bak dau man miya getanyo lagian gepegal oleh Allah Taala watai tamu upat ke gop mutulih upat ke sirabuma mutulih bamkai no hot anu ja watai ta cok atagop nyan mutulih dosa bak rumah hot anu ja nyan umat awai tetapi umat Nabi Muhammad hana menanda pegal oleh Allah Taala umat awai watai pubut dosa cara taubat payah pohrau fatubu ila bariikum faktulu anfusakum
Menyetekedi kakak pembuat dosa taubat cara taubat pohdraw mesuai tayo pernah tacua tagop udep ba umat nabi awai koh jaro pernah tangi yang ngata harum culik mata pernah takun kegop koh lidah man menyoronyo agi cara taubat iban cara tayo hot anu ja anu inong ngon anu agam ija main dari Gampung Pulan ija ba tempat wisata home tu gede truk gede idua imumat man nyan mi payah koh tiban cina bayang geron ko wateja kerap nguragam payah si ruang nguragam cara tobat si kerap perut payah koh perut kerap payah koh jaro pernah talhu oh yang galak tayo payah koh nyan cara taubat umat awal tetapi Allah Ta'ala sayang umat Muhammad hana nepegol lagi oleh Allah lihatnya umat awal di saat menghalangan truk halangan hanjit pajuh bu sapat meja ngelekau hanjit nyau mak awal mesti tengok halangan kan nyan perumoh payah pajuh bu meja draw lakau payah pajuh bu meja draw umat Nabi Muhammad dempe aja pajuh bu saboh meja ngelakau aja mayang-mayang je mesunda je yang hanjit siapa sagai putra lain dempe aja nyan tanda sayang Allah ke umat Muhammad umat awai menyekunang najih bak pakaian mesti bak ija kenang najih cara pusuci payah koh ija nyan pak tulis dongku dalam kitab Khasais Ummati Muhammadiyah yang gekarang oleh Syekh Alwi Al-Maliki umat awai menyetekedi kenang ija ngan najih cara taubat payah koh ija mamsi dron neme ija petik kenang rela-rela bak tanah kenang lumoh koh oh wow neme ja petik waten wo katinggai jani ku beu tak tinggai umat Nabi Muhammad hana lagian cara pusuci sesuatu yang kakunang najih dengan cara rah nyan merupakan kemuliaan yang Nabi oleh Allah Ta'ala kegetanyo umat Muhammad maka bersyukur Abu Mutuah bersyukur mi yang berbahagia getanyo nepegot le Allah Ta'ala sebagai umat yang paling mulia yang ke ngon gara-gara lahir Nabi ngon gara-gara terwujudnya Nabi di atas permukaan dunia maka metemelah kebahagiaan dan rahmatan lil alamin ke getanyo umat karena dalam Quran nepegah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, lon utus gata untuk rahmat bagi sekalian alam. Lon kirim gata untuk rahmat ke sekalian alam. Nabi Muhammad nyo jet ke rahmat ke urainang. Nabi Muhammad jet ke rahmat ke anak min. Nabi Muhammad jet ke rahmat ke anak yatim. Netulih di dalam padum-padum boh kitab suri tauladan Nabi Muhammad bak saboh urawa Nabi Muhammad tengah gedua-dua ngan Hasan anak Sayyidina Ali wate dua-dua ngan Hasan Nabi nucum Sayyidina Hasan bak ulai di samping Nabi nasidro urang yang nan ganyan Aqra At-Tamimi nekun le Aqra At-Tamimi wali asyaratun aulad long nasibloh bohane tetapi hantom kucum mana kumusabah kun Aqra nepegah le Nabi putra man la yarham la yurham urang yang hana sayang ke anak maka urangnya han isayang le anak ataupun urang yang hana sayang ke urang lain maka urangnya han disayang le urang lain. Nabi Muhammad merempak anak mian gecom anak mian tetapi al-Aqra na anak siploh boh musabah hantam ucum lagi kita yang wajib anak nam siploh boh di rumah na ya anak kasih lusen ka kedua belah boh anak tetapi hantam tak pegat buat yang god ka anak tu musabah
na trok yah kan mituri talian nu bengah gitu biat malam gua bengah gitu biat malam gua karayo ji golom mituri yah lian min tetapi Nabi Muhammad perilaku ganyan ngenan ami cukup god gepetimang cukup god gehirau liahnya perilaku Nabi Muhammad nganu yatim nepegah le Nabi ilam sabah hadis ana wa kafilul yatim fil jannah kahadihi lon ngan urang yang pelara anu yatim dalam surga nyan lagi nyawa ke Nabi so yang tim tanggung anu yatim so yang tim pelara anu yatim ngan Nabi singoh dalam surga lagi nyawa maka itanyo yang nana anu yatim tahirau hana peng tajuk peng hana ija sikula tapu sikula hana ija beut tajuk beut bagi urang yang kaya yang napeng iblo kitab blawa kitab yang lagi kampung yo bi kitab gebantu ke urang beut apalagi urang beutnya anak yatim ngon gara-gara ta bantuan anak yatim kita yo mudah rezeki ya bung tua nasidro sahabat ijabah Nabi kun ya Rasulullah ilong kerhat ate ya Rasulullah kiban cara ate lon belemi ya Rasulullah wate aku dengar nasihat na tersentuh hati lon ya Rasulullah nepegah le Nabi putra irham al yatim bersayang ke anak yatim wamsah ra'sah gusua ulean yatim wa at'imhu min ta'amik tabri makanan ke anak yatim yalinu qalbuk wa tudriku hajatak ngon gara-gara tatem gusua ulean yatim ngon gara-gara tatem bi makanan ke anak yatim ngon gara-gara tatem perumunan yatim maka akan lemah hati akan tak terima kebaikan dan getanyo akan mudah rezeki ina wala kampungnya mi na le yatim na so perumun nah sebab na tempat-tempat ente hana so perumun menyana lagak mai na so perumun ente kan mai mo bleh mo baju nyan na so tim perumun yatim minya hana mo bleh mai ana so perumun yang kebit buat konan yatim nyai perumun putra sid mai nyan akhlak Nabi yang perleta contoh na akhlak Nabi kurinang ke perumahan aku sina simak na lako katanya lagi Nabi ne pegah istausu bin nisa khairan tak pegah bak perumah kata yang god-god fa innahunna khuliqna min dhila karena urinang gepegat daripada rusuk nyan drawana mandum nyan gepegat dari rusuk uragam tiap drawana na rusuk maka yang darah-darah yang golong mengkawin bek susah bek ya tulis ke mana imamku di mana imamku bek lale ngatayan pe lebak TikTok pe lebak Facebook pe lebak status WA lalo ya sedot-sedot agam ku puat agam ile tanyo mandum ke pegat dari rusuk na rusuk sikret apa menyena jodoh tetap jadi menyehana jodoh tetap hana jadi depna urang yang kadi muturi ngaurinang imuturi ngauragam tetapi hana jadi na yang kalapan lah boh calon hana jadi mutaboh pakon hana rusuk kepegat dari rusuk mendurinang wa in awaja syai'in fi dhila a'lahu nepegah Nabi rusuk yang paling kuing adalah rusuk yang paling atu rusuk yang paling tinggi urinang gepegat rusuk wi uragam fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu menyetekedi bagah-bagah bak taputupat rusuk patah wa in taraktahu lam yazal a'waj menyetekedi hana taputupat kuing sabi oh lako urang inang gepegat bak rusuk uragam menyebagah-bagah bak taputupat maka rusuknya patah mengkrep patah menyehana taputupat maka kuing sabi maka gusu baju tugas tanyo ya agam malam urut rusuk tiap malam urut rusuk yang golom-golom na rusuk liang jarawa lake Allah Taala benar rusuk
yang beng cewek-cewek. Ya pegalung sayang ku kekah. Menyahana drawa ke hana ku toh liu dipnya. Tanyo orang inang be ati pengun leu ragam. Be ati pengun. Tanyo uri inang be jit ke boh kaya yang imukat ipatai. Sokolom iblo awai jepit. Iman ijak ti a itegong tigo ikun hana mata. Ijak ti b icepit dua go ikun kalemiatan. Ijak ti c itegon ipegah kamu prom-prom. Tanyo uri nang bumehai bacut adom tua nyolon pegah bagata. Bek murah tat. Nabi sayang tat ke kata. Malah na sebagian asar sahabat na pegah an-nisa'u aimadul bilad. Uri nang tiang nang graw. Idza saluhat saluhal bilad menyagod uri nang god nang graw. Wa idza fasadat fasadatil bilad nya bro uri nang bro nang rawa maka cok uri nang yang bro angkun ngom todam ruah laut ke mendung tanyo uri nang bumahai bacu watai hoi le uragam nyan be bagah tat ta perumun tanyo ya gagam nyo beuna bicarong bak pilih perumoh beuna le boh si feut bak perumoh baru je cok ke perumoh simak yang golo-golo mau kawin yang tengah-tengah minta jelame pejuang mahar simak begot